It's a box of manuscript. This is Kada yours. ne sam učio u crnu, ne znam šta je But to. what's yours? Watch your arse. Achilles doesn't really trust me, does Ovo he? mi se nikad nisu dole, sad si kitu, ali šta ćeš. Do this Tako for je. him. For us. You'll do To je much more than samo u ours. četvorci ima, ja mislim. Liam, Black you know what Flag ima Achilles samo. writes about? Imam i to skinuto. I see him in Ako his ćete office snimam, all the pišite u time. komentar. Bends over his Ali ipak papers. ću ovo, ja mislim, snimati. He keeps records and accounts. Studies what little is known about the Možete beasts of rekao Eden. okolo da se ode. And of course he corresponds Nisam with assassins siguran. from other continents. Nadam se da može. Of course. A nema mapa, zašto nema mapa? Da li ovdje ima mapa? Ovo, 40% smo prešli ivicu. Vrat. Inventory, vidim šta imamo u inventoriju. A, idemo, neću se zadržavam ovdje. Šta je sad, opet nešto nije dobro. Ja mogu to loot, ja. I cannot help if Achilles Ju, wants šta us je to ovo? be familiar with our counterparts. Skoči prvi Luka! Ja. Malo je kasno, zato ne pričam malo glasnije. Ali dobro. Šta je ovo ovdje, kako je ovo ovdje? We'll see. Nekako mi grafika vode nije nešto. You call me that again. I'll throw you in the ocean. Ali kao što sam rekao, pokazao sam na kakvim opcijama igramo, nekako kao da igram... Ne znam, kao da igram Assassin's Creed 3, nekako nije to za ovakvu igricu. Ne znam, očekio sam malo bolju grafiku. Tamo imam i neprijatelja. Ćemo probati njih da roknemo. Za ovu igricu vam treba baš jaka grafička, baš sam gledao na drugim onim testovima, ne testovima, nego sistem requirementsu. Hajde ga puknem. Išao sam ga odvalio. A dobro. Hoću ga pući uopšte, promašio sam. Jer gotov, taj je gotov. Da je gotov 100%. Nije gotov. Čekajte, šta je ovo sad? Što mi je ovakva slika ovdje? Ne razumijem. Nešto nije dobro. Trebamo stići do tamo, jeste, ali ne kontam ništa. Neki dvorac ima ovdje, ili? Šta je ovo? Ovdje će biti ludo, ali prate me ovdje. Nema više ili šta, ne razumijem. Upazi ovo. Šta je bre sad ovo? A, kad zakućim, da, brzo smo išli možda zbog toga. Da li mogu ovo da uništim? Da, mi smo brzo išli pa zbog toga. Pa dobro, tu smo, stigli smo. Gdje ovo 3D-u, šta je ovo? Gdje ovo? Aj. Idemo tamo, tu su bili naši kada smo pucali malo naše, ali okej. Ko je to parkirao tako lepo? A ovo svaka mu čast. Niko nije parkirao, pa dobro. Malo bre. Stigli smo. Šta ćeš ti da nam kažeš? Start mission. Ajmo, idemo. Trust me, you will sell those lobster by the ton in France. Ah, the cabbage farmer has returned. About time. U suštini sad mi se sviđa Leave a lead igrica. on that curious manu. Ne znam, nekako... ne znam kako da vam kažem, ono. How Opet trustworthy vozi. are the pirates? I consider them brothers, Shane. When the time comes, they will lend aid and help us Gdje fight sad? the Aha, moramo Templars. tamo, okej. If only the roast beef would realize the Templars were pulling their... A ovo mi se ne sviđa na brodu, to mi se nikako ne sviđa. Zato ću najvjerojatnije skinuti, pa ne znam, Assassin's Creed 3. Jer svi kažu da je ona najbolja, tako da ćemo snimati i to. A ovo vrati kako je, vidi se da anti-aliasing nije pojačan. I da nije u 1080p, ali okej. Zašto tako sporo idemo? So Liam, what can you
tell me about Anguilla? Nisam teo da You pucam. obviously admire the man. Šta bi? Working with them once. Pa kako da vidim da je tu Never led? known anyone who'd done so much for our cause. It's much more than that. Ja s ovim pričam ovdje, a? Adewale was already a legend before joining the Brotherhood. He was Tu ima neki brod, to su naši. a Da, scourge of the vidimo West na mapi. Indies, rubbing Dobro. elbows with the likes of Šta je ovo? Blackbeard, Woods Sad Rogers dva. and Calico Jack Rackham. A mogu da gledam, bro, šta je ovo? Oh, read that book. Da se paze, dobro. About 20 years ago, Pazi. Adewale Svi intercepted legli a dole. Templar convoy and stole a mysterious Loot. package. Znači smo pokupili metal, 5 metala smo Trusted it pokupili. to a woman he believed was loyal to our cause. Idemo to na 900, pa dobro, brzo idemo s ovim. As she was very much Iskreno ja bih da stiramo u neki grad kao što je Assassin's Creed Unity bilo. Tu mi se jako svidio taj grad, ali... Optimizacija je lako loša. Nation Brotherhood. To znaju svi ono, koji su igrali. A i koji nisu. Stižemo uskoro. Šta je sad? An English vessel, and she looks to be in trouble. That's fine indeed. Ko su oni tamo? Perhaps we should aim a journey to the bottom of the sea. Let's not be too hasty. Put a crown cargo. Take a look through your spyglass and see for yourself. Sight. A, gotovi I ste, say bro. this is a good day to light up King George's Koči, koči. Koči, čekaj ovako. A few shots should be enough to cripple him. Too much damage and she'll Dobro, go down with all souls još malo. and all spoils. We can board and loot her before the crew knows what. A, sam pukao. Čekajte da zakočimo, nikad nisam znao za brodom da idem. Čekaj, čekaj. To je to, ili? Hold your fire. Ne, brate, oni su uleteli u mene. Now's the time. Let's board her. Halo, vozi bre. Uništio sam ih. Čak, idemo nazad. Halo bre. I'm sure we can find another ship to board. This crew needs a practice. I gdje sad trebam da idem? Ja pojma nemam. Ona ovo pokazuje strela. Sail off to lose the mains. Vidim neće da krene, šta je ovo? Ljudi, gdje trebam sad da idem? Pararara. Who's top Ba-da-da. Scouts and Royals? Idemo tu pravo, tu imamo nešto sa strane. Ono mi pokazuje, da trebam možda da ubijem neprijatelja ovdje sad. Valjda, mislim siguran. Da, malo smo ga štitili, okej. O, pa vi ste tu. To je to, ovi su gotovi. Ovi su gotovi. To je ta muzika zbog koje valjda neće dobiti copyright. Srušili smo ih. Dobro, da li mogu da ih lootujem, pošto je prošli put bilo? Čekajte, tu imamo još jednog. Eno ga tamo nekde. Ali baš slabo ide ovdje. Da ću ih oštetiti, jes, to bre. Ali oni put pali. To još jednom. To je to, još jednom i gotovi su. Ju, gledaj sad ovo. Pa, i to je to. Now's the time. Let's board her. Dobro, čekajte, samo ono nekako da se okrenem. To će biti baš i teško. Keep looking. Pošto vidite koliko brod vozimo mi ovdje. This crew needs a practice. I idemo da ih roknemo. Šta drugo, ne znam. Ja bih izađem više na kopnu, ne volim nekako u vodi da budem. Ne, da uletim još u ovdje. Evo ga to. Isprve sam ih? Ne, nisam, to je isprve da ih. To je to, još jedno. Captain, hold your fire. Još jedno. Šta je Don't sad? want to sink her. Show them Now's the what's time. for, Let's Captain. board her. Come on, men. The
spoils are ours. For the Čekajte, Morgan. idi bre, uhvati bre to. Alo? Čime sad ja pucam? Ajoj. Ajoj. Trebalo sam još malo vežbati. Šta ona radi tamo? Da, nevidljiva puška bila, ali okej. Uoj, ovog sam ubio. Kill enemy. Ali, zar ne bi bilo bolje da... Šta je ovo? Da, vidi se da ja baš nisam igrao. Ima, da mogu da odam? Ja, gledaj sad ovo. Ali ćemo sad naučiti... Ne. Dobro, nisam crkao, kako da se popnem sad? Mogu, okej. Ali ćete sad. Oni imaju pušku. Nema, okej, nema vas. Ne, nisam trebao. O čime? Ljudi, da sve me normalno, čime idem? A stigli su i moji prijatelji, tako da okej. Brate, oni sa mačem, ja sa rukom idem. Da li to normalno? Šta je bilo, a? Smo uspeli? Možda sam to trebao raditi cijelo vreme. Ne znam. Šta je za repair? Šta je ovo? Ajoj. Šta da radim? Ma, idemo na pare. Hvala, ćemo sad uzeti što treba i zapaliti brod. Nisam siguran. Da, uzeli smo. I sad idemo tamo na 300 metara. I tamo ćemo završiti ovaj gameplay. Vidi pada sneg, tek sad primetio. I didn't realize there was a brotherhood in Haiti. Brotherhood. Yes. Assassin's Creed Masonic Brotherhood. Randall is their mentor. He gathers many of his assassins from the Maroons. Those are escaped slaves and their Loot, ajmo da children, lootujemo. right? They are. I tu trebamo da stanemo. Escape terrible conditions only to be killed in Valda. an earthquake. But Haiti's a French colony now. Aye, it is. Jesmo uspjeli? To što smo trebali. Gledaj kako smo sam parkir, ne mogu da verim. Okej. Imamo mi šta imamo, trebamo doći do ovog. Skip ship upgrades. Okej. Ajdemo. Šta? Vdićeš tamo gore. Silazi bre. Vidi ga. Alo. What service can I provide you? Full smo buy. Da vidim šta mogu da kupim. Ne. Čekaj, samo brod mogu da upgradeam, ili? Šta mogu da prodam? Mogu da prodam cijel brod. A ne, mogu i to. A neće, ne. Another time. Čekaj, moram nešto. What Moram have you da been needing upgradeujem. today, then? Pa šta da upgradeujem? Šta je rekao on? Ja, zaboravio sam. Čekajte, moram da vidim da li je ovdje ima. Moram da vidim šta je rekao da upgradeujem. Later then. Canyons and Hull. What's on your mind, Ajde. Captain? To. I šta smo dobili? Mogu na stranu da pucam. I valjda neki Hull. To. Što je ovo? Dobro, valjda jesmo uspjeli, valjda. Jesmo. Super. Naš brod postaje jako opasan sad već. My thanks for your trust, Captain. Ajmo dalje, vidio šta. Samo da ne idem opet na brod. Nekako ne volim to. Ne znam, nije mi zabavno na brodu. Da mogu tu da se popravim. Da ne? Alo. Cette vie de pionnier est rude, mais je l'aime. Les gens sont Evo, moram ovo. honnêtes qu'au pays. Ne mogu li ovo da roknem? Mogu, gledaj ovo. l'impression qu'il y a autant de menteurs et d'hypocrites qu'en France.